One. Ndakiona undu uria urari ya muno ri. Yes. Ni wa Baba June. Yes. And congratulations. Congratulations, Pastor Ben. Lovely. I have a good friend Gathugu. That is a good one. Yes. The brother has a sister. No, ithe wa waithira guku ni mahinge. That is ithe wa waithira this. Yes. Your girl is also waithira? Yes, absolutely, my too. Yes, yani. Sira ndo eneo kile AKA atire tutu. Absolutely, and Siras are beautiful in and out. Congratulations. Baba iwa waithira koge na makai mere. Wegavio. Na Ngai athie na mbere akarageire. Yes. Yes. Na arakagira na mukuiko. Well. Iwa wakombaragwo na mathaa. Yes. Mutambucio koro wa murata witu etho James Kirohi. Which got me thinking, new eternity. Yes. And it was a very beautiful thing for Kengei to do that. It was beautiful. Mundu ni barabari hari ekuho. Hari ekuhota. Yes. You see eternity. Matuko mara matene. And we were naive, if not innocent. Matuko mara twara bosi adaira wothoko. We were very silly. Twatekagia kana kwa Ngai. Acha no mwera wothoko. Yes. Ni mwara gwatiriri. Na ni anyu athire gakira. Kugura mwana. Yeguka nake. Ukaigua kaega akire thina kuga. Mami ya mwira soki acioni ni ndaka Ya ni kugura kaje na tire ndaka kana kani. Ya mwira soki. No, we were naive. I think I also heard that our second brother Gwaciarwo said that kid 6 years. That sister, I cried. Yeah. Yeah. Kage to mati bitu sai kauga atire. Amira uye mwana ono tararaka. Agira uye mwana nene. Lugo magiri na kuirwa atire. Acio nene mena goro. Acio nene ri mena goro riu kabagaka nige gukinyira okahora kano kabio because we were naive. Yes. Na tutiara inquisitive. Ore twero netwe ogo rigo twanyitaga. Yes. Unashaka uyoka okete go riu ages of enlightenment. No ciana cia thiko you cannot tell them that lie. Never. Even a 6-year-old. Ngimu ya mwana agura guothoko. You know, they sort of have an idea. Not even 6-year-old, my boy Declan 4 years. Yes. Arega kuona mo ikio ngimurata wakwa akire murito. Yes. Ahutagia kauga toto. Iya muratiri. To date jamenya shiriria toto igeriria ate hau. Anjia ko ya toto kwa tibu. Ya toto kwa tibu. Nese no oraia kiuria ta kiu ogo ya ne ke mamu anyu aibete adokerwa atiriri athiri ko nyu thubu mai ma boso koita no things have changed. No, they have changed dramatically. Actually, you know, women back then, I think it is because of our diet as well and lifestyle. They marry really resilience. Yes. But to be an yago, yes. Mogoda. Moka you hey. Atiriri. Kayworio. No oka. Kata isaga itu. Na mago. Na ndio kama kaigana. Kakatata tu. It was not a big deal kuigwa te mutumia ni athie gu. Ni athie ruwe. Kaikara gogo kona tumi mamuthiururukiria. In a few minutes. Ukabaterio your brother. Bas. Ni. Na no ikaraga thiko cigana no kona ni acoka mugunda. Wega biu. You know the diet with the lifestyle. Well. It's about the diet and lifestyle. Maternity leave.
I think our bodies have changed. Yeah, changed over time. Tari unaona leo tanie haha guikara mathaa maigana. Yes. Mundu riu muhiki wa matlika macio tene akoragwo riu mundu very busy mugunda ki akuwete go. Oh yes. Na gwoka mwana matuko mu mateneri. Niki ni kwa giari ukaraini kage special. Wewe ni gwako na immediate former lastborn. Ocio aikara ha woki oguo. Ndio ciana tene na cio nicio ngamia kami. Okay, igana. Okay, ni ndo gia I think around 2 or 3. What? Ni tulia koko city. Mwezi anacio gaginya kena thara ni kwa ya lasturu nyina ikarire. Na matiria wana twe kwa ya kimande-ini. Kana kimaundu kia watu. Mungalo maji hau ri. Oh, you can tell. Akira, mami. Ikarathi. Ayu akiro. Siro. Pue. Anaka akiro viri. Pue. Tababikani. Na mwana guru. Yes. Zeto pakairo ginya chai. Nwe ka mungaro gatire hadi. Kuba dacio ni wakimanda. Ona mundu munyotu ukamenya. TBT. Ale kundangi. Nuko akora almost agreed. Wai ukamwana ngirikari gagwatiriri. One. Ekethirikari igarurukira na ihenya ati. One. Yes. Na bisanyi kigi hura musisia mutumia nitega kengeri. Ni wona to immediate form to. To ile kigokora ha hari nyina. Ni kalenda. Kala mwana kioke kona. Wai mugenyi woka. Kwa tya kaba kali gwatiriri. No ndi ndoroga tirakoragwo na pressure no. Kubusia. Ni yuri tatia. Uko na karoli de. Kaigwa kero. Au. Akaliwo kaithiri serikali. Kwani kunaendaje bwana? Uga kinya handu. Gakehera riu deny office. Ukora ni kanjia gwithakia. Tekera thirikari uria ikaire. Akori Samu. Ni marageire kana. Ndio mwana ka miaka 5. Gatiamba kwenda mwana ucio. Na rekio iwawe tuhetwa kunyaga mwana. Deliberate. Nderokire take over. Yes. Wondo wothe. Ginya gukurio te irio cia mwana. Riu gakinya handu gakamenya riu ni kuoma. Gakora gatiratigirio irio. Ode, lastborn. Riu na mutiga irio cia mwana hau. Gathi uguo akwa riu ni kanyitithanio na military. Na githeri. Na military macemanie tembo. Yes. Hau ni wakamenya atiriri. Mambo yamefanya nini? Yamebadilika. Wakamenyete riu irio cia gai mutoni kari akahora. They had to grow up very fast. Na matuko mayari timo matene. Maundu ni macenjetie. Period ya lastborn riu ni raihite. Ya kuenjoy. Tena ni wa uthamu wa kogu ogitua guthina maguru. Ucio wengenye. Okay, you have a sibling. Ore wathina maguru ore wajia kwenyitirira ite. One. Utaituite. Ona nini? Ukareregitwo kuri ucuru. Ukaherio thamos. Them days. I don't know what to